Awak OTRK Iskandar dari kelompok pasukan Barat melancarkan serangan terhadap infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @emoderasia pada Senin 15 Januari 2024. Disebutkan dalam keterangan unggahan, peristiwa ini berlangsung di wilayah Kupiansk. Tampak dalam rekaman komando datang untuk bersiap-siap bekerja. Setelah itu, kru menyiapkan peluncur untuk serangan rudal. Tidak tanggung-tanggung, rentetan rudal langsung dikerahkan ke titik pertahanan musuh. Peluncuran rudal berjalan lancar seperti yang terlihat dalam rekaman. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Есть готовность к работе. Третьему запустите ПГ от КТД, второму запустите температуру. Принял. Есть цель 1101. К работе готов. Задание подано. Начальник расчета ПК в норме. Принял. Perang yang berlangsung antara dua negara bertetangga Rusia dan Ukraina masih terus berkecamuk. Setiap hari, aksi baku tembak antar dua kubu ini tak terhindarkan. Baru-baru ini beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Senin 15 Januari 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan saat tentara Rusia berhasil menyelesaikan misi tempur di segala penjuru distrik militer utara. Angkatan bersenjata Ukraina benar-benar kewalahan dan tak dapat melakukan serangan balasan. Tembakan yang tepat mengenai sasaran membuat tentara Ukraina tak berhasil menyelamatkan diri. Insiden ini menambah daftar kerugian panjang yang didapatkan Angkatan Bersenjata Ukraina. Personel militer menerima sejumlah drone FPV serangan dan pengintaian eksperimental. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 15 Januari 2024. Perwakilan dari salah satu perusahaan kompleks industri militer menyerahkan sejumlah drone FPV serangan dan pengintaian eksperimental kepada personel militer kelompok pasukan Vostok. Drone FPV yang ditransfer dikendalikan oleh operator menggunakan kacamata khusus yang memberikan pandangan orang pertama. Berkat ini, akurasi tinggi dalam mengarahkan drone ke target tercapai. Diketahui dalam waktu dekat drone akan dipindahkan langsung ke garis kontak tempur, di mana mereka akan menyerang personel musuh, wilayah yang dibentengi dan kendaraan lapis baja musuh. В этот раз мы привезли дроны камикадзе в частности и разведывательные дроны, которые одно из предприятий промышленности подготовлены нами для проведения апробации в войсках непосредственно в ходе боевых действий. Вот как они себя покажут, преодолеют, не преодолеют рэп, вот как они будут устойчивы к воздействию рэп противника, как они будут эффективны при нанесении ударов. Сразу же, когда он у него вот так, винты одни вверх, другие вниз, он вот так под наклоном летает. Морковка это вниз направо. Предварительные испытания этих дронов проводились на полигоне, но полигонные условия они значительно отличаются от условий боевых действий. Поэтому там нет такой жесткого противодействия радиоэлектронной борьбы, там нет стрелкового оружия, которое по ним ведет огонь, средств ПВО и так далее. Поэтому основным мерилом подготовки, готовности изделия к применению – это непосредственное участие в ходе боевых действий. Наша задача, чтобы насытить войска, это мотострелковое отделение, взвода, роты, значительным количеством вот этих вот дронов камикадзе
и разведывательных дронов, которые помогают пехоте выполнять их нелегкий труд. Вот 1-2 дронами можно при помощи операторов умелых навести так, что поражение противника будет 100%. Испытание пройдено. Prajurit kelompok pasukan Dnepr terus menghancurkan tentara angkatan bersenjata Ukraina di arah Kherson. Baru-baru ini, viral di media sosial Telegram pada Senin 15 Januari 2024, rekaman yang menunjukkan penghancuran sebuah kapal yang membawa sejumlah tentara Ukraina. Seluruh awak 4 personel militer Ukraina tampak tertidur di atas kapal tersebut. Militer Rusia yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan langsung menyerang titik target seperti yang terlihat dalam rekaman. Sayangnya serangan Rusia tidak tepat mengenai sasaran. Video ini kemudian viral dan menuai beragam respon dari warganet. Beredar sebuah video di media sosial Telegram pada Senin 15 Januari 2024 yang memperlihatkan momen berkumpulnya sekelompok tentara Ukraina di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan tersebut. Tampak Komandan Batalion Infanteri Pertama Brigade Tank keempat Angkatan Bersenjata Ukraina membacakan perintah untuk anggota lainnya maju ke medan perang. Setelah itu, ia memberikan perintah juga kepada mereka yang menolak untuk melaksanakannya. Tidak diketahui pasti tindakan apa yang diberikan kepada mereka yang menolak. Video ini kemudian viral dan menuai beragam tanya dari warganet. Так ні. Вийти зі строю. Військо тут або да, або ні. Ті, хто залишилися позаду строю, право до командира роти зімкнись. Витяг з наказу, якщо должны, то дадуть. Що ви участвували в таких-то, таких-то операціях, в такому-то бою. По шеренгу пусть рівняються, і перша шеренга крок назад, друга чи 2 кроки, 3 кроки вперед, щоб можна було. Ledakan demi ledakan terus terjadi di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 15 Januari 2024. Tampak dalam rekaman tank Ukraina berhasil dihantam dan dilumpuhkan oleh serangan dari pasukan Putin. Setelah itu, operator drone menghancurkannya dengan menjatuhkan granat tepat, seperti yang terekam kamera udara. Insiden ini jelas menambah daftar panjang kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina. Sejak video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.